Shibenta ban kintew ya kapule kaputhi badan pensuk ya gisamla pule bakin omdon kamshu banlik pule shajnga nyala shnong uba dasaket lamare menteri katna transport bat PWD ke jilla kumu kongsan menta kasngi ulalik banbu maunong rem bat kintew kurdan bantai ya ke higher secondary school Maurong hakashnong Maurong Hariboy district kani kasngi kalaun ra ke jingkemen ke bakrau ya ki samla pule ha ka de ka thain ri boy ya ka ka higher secondary school lamang bantai lengba ka scheme RMSA bat lawan ru ban sakhi da ka jingadon lang uba VS Nongbet joint director katnat puli puthi Hariboy kum usembut kongsan ba soschene sotun MLA ka jirang ba LT Moksha principal ka Maurong government LP school kiriurang ba kinong elam shnong lembat kinong hikai bat ki khana school jong ka Maurong secondary school hakani gesngi layo ye ka jingkren na uba VS Nongbet ba soschene sotun bat ki wei kiriurang ba ki bel ai ka jing ye ro ye ka sarkar ka blapan mang scheme bantai ye ka te ka higher secondary school na ka banta ka jing mentoy jong ki babon ki samla pule ha ka te ka thain khnang bakin la ban betangi ka jing pule jong ki bakham shalor kumba ka te ka thain kadang don kam ye ki jaka pule ke bakham he bat ke bakham shalor na ka banta ka lawei jong ki samla ka thain lapan chong shit bat penshingan ye ka ni ka singiru da ki jing ruai bat ki jing shan bala shim banta da ki khna school ban pe bet khmi om tang nam ta ka constituency ka jumpi henry na ka banta ka jilla ni boro ko wei ni so kwen bani bandon kinong ilam ki besamla ki baming shetmat kantam banyo il minister uban samla uban shaik baklan uban pe bet khmi om tang nam ta ka constituency henry na ka banta ka jilla ni boro ko wei ringkat ke jing trailang bagi bos dong ngali ba ringkat pada minister ba olala ban pin orong ya ka Maurong government higher secondary school ya obses ki belai kit kyalang nak beta ke kam ngasuban ban bawe ke jing kublai ba hak jilam hak jing trailang hak jilli kum lebat kentiu ya ka dong ka than kublai shibun ye ki kina school baro Kikmatas, education is the most powerful weapon that can change the world. Kapuli kaputi, kadai kabenta kabaklantam, kabalapan change laneban penkala, yaga jingin ka jompi ki kinaskul, ban penkala, yaga imlang ka salang. Lingba ka jing pule ki jing start ki ba mapi pinangyai ki yo ye panangyai ka soi lingba ka jing yo ye ki jing start ka jumpi lingba ka school pule ka jumpi ka school pule ka jumpi ka Maurong government high secondary school ka ba mangi meta ka sngi yo pa dia sakilang na ka banta ban play ban boyo de Maurong ni ba kalong ka ai katak kasin kapamangi ngilay ni ba kane ka dong kini kisnong baro kibadan hakane kisnong Maurong kan sa dong ka jingala kapagbaklabak nang nesitmat ka future kata ka lawe kapamangi ngilay ni nagamanta ka jingdon jo kane ka school kaba kini ki kina school baro kinam dan kam manlek sekiwei pat ki jaga henry kin yo ya ka jing kai ya ka jing pule ka joki hala ye hala school ha ka jaga ka mamaki ki dalam school में तो मनो ना बस्ता ये जो पूरे पुती है से प्रकार मार्बले बस इतने की जगह तो तंदे मंता का स्नीपान kakela ka pathai ngahe karta ngalong ko nong yalam jong constituency ngalong ko nong yalam jong state ngani thui pi ngadap ta ju so sorong ha bayo ya kan nikala nong ko mo kongsan ya kan nika program ban bu yu ne marulim na ka banta ka jong pi ki kana school
ngadap sisa da jingso sorong pada jingso tenat ado kata mentah kesini bat balik ngaya tu ibi gade namar ba kumki kena school tenteng kasyaitan kata gajing perkat ke pasyawan hangi larang hijai tu larang smart ro kidan kisni kidan hipor kiba kasyaitan kene gajing perkat kene gade ke cikur kuba kerkusan habe dei bat mapi kena school iwai kiba dan gajing terang ban yan sekamat seperang habe dei bat ke kelas 11 and 12 dengan kermen ba kene kecing yo ya kene ka 10 plus 2 hang ni hapos na morong kan long sisa ka cikku daga ba pi baro kum ki kana school kum ki kime pa pin sim ya kene ka kabu sim ya kene ka kabu pendam kam ya ga sumar ya ga kanang ba ki kena kinang bun mo ka kilenti kinang play susu ini pagin yo kilat ban penurlong susu ya kum kini kijat hakiwai kiwai pat kisnong hakiwai kiwai pat kicakar hot nga tip bagi ki kena ki mana po ungkei kena na po ungkra bat yo lase ki kena ki badan hadu ha nadu nartiam hot ki la panlong ba ki kadang ka perkat hot kadang hamorong te kindet kala panlong kadang jenga susu ki hot dan rei da pi perkat lockdown pat te ban ma village usning ban ma village nong po ha morong kadang dei ke barang suk bahaya pi panjabe panyayat panyan panwat ke jimpule putih jompi menteri na bar jo ke state ki ong ba ni dan kami kalan sorbe record ke ba ai na polisi office te kini ki bro khoi ni kahane ka sasta ban sorbe te lana kalabia ke cakar se ni dang la ban sina ban te yo te hagane ka jing ya denti jungi hapan pau ki sumu ya menteri office jungi ba basai karbangar ibale planning oi nga bale planning ngalale lut berkhoi ki badeng ne riboi te ke habok pade ke ngat ke ne ke morong te ke skim kawan ina Delhi lembaga samakra siksha abhiyan te kene ke morong kalau isyak dan bob but ke jing dan bob kalau nomor bale ba i bagi kena school ki kiu ke enrollment ro kabiang dengan penpa berusuh ia pi kirang ba snong ia pi kisnong gamarjan ia pi kinong hikai baro nang ta ba kena school ba pisim kia pi burom ye kene ke school te kawai ngau lupa lada undan kijingi trailang kini snong gamarjan kamun nginamla ban penkio nomor ke school ko bermen dei ban penkio kidan gibenta mo kumbalong no isa suatu ni don ne area jirang stay de kadon gijing tko kendiat haka sayan nomor ba kijim ya kiale mikimi kikpa kimia pa school de la sai da khang no ta nyere umno idun kamban pa school ki kuan dengan karpat ini area na kedeka dong marom kamu nak plan ngilabu na adu na sanggo nata ke ko ke terter ka kadon ko ke senong sene ta kene ka sengku na du ratiang terter tengilang ibu ini ka plan benyo high secondary Dalam jawab kibun kena school ngin hak kenang makene UP pada secondary dia se hongeu sinen ngin sabu biar sekaplan artli di school bus kata ngin nadang perkat bin lada kladon ki kena kamu ngin hapu nomor lada jawab don kena pat nangi plan makana na Delhi una pelat IE dia kata gede target dia gidon bok ayo ke school ngan ngin mut try ayo ke Saiden na po Marano po berkerja school, tapi kita kena pet pada Delhi, kita kuno, kita tahu apa kita kena ke school po morong. Jadi ni bro nilai budien nilai yale bermenta kelawan. Kena kiyo kena ke high secondary school ro karkumna kami kalian profit. Kena apa kayo tanggari boy berke iskasi, bersekaro, dengan kena kalau teli sekaro hiyo. Kena ke school ke ba wan Delhi. Berkenang ba kajing thoi jone ke school kolong ba ngin pensuk ikna nong kendong ki bapli ki bom yo ala namar ne ngi hab ya le cha po usni ele chethi ngin hab ya wa se ke yen hapan biang se ke bai bam te ki kimi ki pa ki don sewe ki kun ki dei don sewe